Giong bakabor ulaman kamday ka jingkerku, henre ka jingtim, lada uta ya uba kabor ukla kahyar pateng hau, ubat upendan kam bakla, ya kata ka ikhtiar bala petkop hau. Ngipriang sobhaya pia ka channel ki khana tang ukun kasi, bat hagane ka jinge tu khana, nginiat hu ya pia syapang ulaman, ubreu ubala ban kela kla, unong yada jong ki breu, ya ubaki ki manidam, bat ki buram sem. Henry uba ka apot ya ka kuthi hakikti jong kita ki breu. Uni ulalong unong yada ya ki breu haki por baro. Henry ya ka nam bat ka kerteng jong om dan bayathu pateng la pateng. Balay. Bat ka ay ka daw paun hap hakatak apot. Ngin saya tip kadwanang yad kacing itu khana. Ulaman uday ubreu badan kabor kabamaya kabapenla ya uban kela syau kela. Ki kepartemen jongi ki ong bakabor ulaman kala bandai ke jingker ku ki blay gitken lani kala ru ban long ka jing tim jongki. Ki ju ong babanyo ya kani kabor maya kala bandai ke jinghiar pateng nagi kepartemen syalaki kun lani nagi keparat syaki kseu bat kumta terter. Kamday kabaki haban syahikai henrei kebahyar pateng hakas nam jongki. Ki kasi jongi ki nge tau tau rengkeu ubasa ba ulong uta unong yadai ka kendeu badon ki boong bahaba ki breu ki don ka jing yadai bacam bat ki syapen ku bor hau ya ka bor bat karnyang ukla ubalong umrat uba klantam hakiri klau kasi mensyua. Haba uta ubreu ukla ki ong batang ka mensim jong ka kela si ukla henrei om kamet jong uta ubreu kumta kamet uta ubreu ka syong hayin kat ba ka mensim pat ka yat syaklau syaptap ban aphira yakinong syun ki breu bat ki ong ru balada jai uta ukla uta ubreu bat hya hayin mensaulang bat kini ki mensau rengkat na kajuhi ka jaka namar kini ki don ka jinga so mensim lani ki long ka wei ka mensim ditangkat ningan batai syapang ulaman henrei kebenta kebasangan IT hapi bepin batai kambenya syapang ulaman hapo comments box ai ru ya kajing seneng bepio nakan ni gaji itu kana bat ngadani jing ai ibarit ya sangut nap ning jong pi ki balaban ai ya kajing batai bat kajing seneng kebasyongnya bat kebasyong kun jong kan ni gaji itu kana ngin ya boy sya kajing itu kana Slem ba harilum kasi ladon weu breu bakerteng uribang ki breu ki jukhot ya ulaman namar udon kabor maya ba ulaban kelakla kani kabor jong kala hiar pateng na ukpa temen jong baladon kti shisen banya rapi urengke ubasa banya dai ki breu na ki ksudlum ksudwa ki batmu ban wan bamdu yaki hakita ki por batkum kajing sngongu ya urengkeu basa ula penkub da kabor ukla ya baru ya kipateng jong ulaman mensngi utrei ukta ubela usngi kumbalong ki weipat ki para breu kadba menmit patang syusep kasngi une marwei usyong ha ki jaka kenja bakerbang jong kamet jong lengai kathia halaying kadba ka mensim jong kami nona bat ka kela syakadur ukla bat ka ya syarum syaneng syarut nong syaki kper syaki pra syaki klau kiptap ban pej ban kemi perman ya kayat kayang ukun menreu bat banda yaki ladadon kinong syun ki batmu banda snew yaki Hakita kisngi ki ksuit karam bunsin ki juwan ban aphap yaki breu keleng kisnong ban duprong im yaki laki ret laki kraw kumju. Kani kala pensyong sengir hadu kata-kata yaki breu kadba ulaman pat ndaladai ka pormen mit ula dep tip lupa ya laka kamram jong bat kata kalong baun ker unda yaki breu na kita ki ksuit ki kray. Bunsin ki breu ki juyos ngau bapa ba berngam kla bat bunsin ki juyos ngau ya kajing ya khon ke basyir khai habadeng utau kla bat kita ki ksuit bat don ru ki por haba ki kimen step ki jushem ya ki dokter sim kla hakiding hakimau baru haki kenro ying henrei kim jubu jing keli namar ki tip badai ulaman ubaya khon banyada nak mentai jongki Henrei kene ke jingshannya ki breu kam ye ne juno ka kudno tang shipor.
Kadau kalong kat ba kibreu kinang helut ya kajing shanya jong ki hau. Ulaman ulanang keus kong bat ulanang keu kajing sarong hau. Menta ulaman ulalong kam kraubor baniki para breu baro bat omdan ubanot ban penlaya Kani kalapen kius kong ya kamala de jong bat ulas dang ban don bor halor kibreu bat hateng udah berngem berset yaki. Kibreu kiba menshwa kila buram bat ich hok bat kida yo ka jingshan ya na mentapat kila kelas shifting ya kampalat baniki ksut ki kray karam Ulaman hateng ulan nutru wat ban penen kamba kala ya ka bor jong bat ula lendet no ya ka sos kular jong ba ula te hakmat ki kpatemen jong ba unlong bat nyailong unong ya da jong kibreu penban menta ula kelalong unong pentrim jong ki. Namar kadonut bakwar ha jong ulaman honshu tang ba unshu yale ya kita kiksut ki kray hanrei une ula thombor ya ki masi ki belang bat ki wei bat ki jingri jingdop ki breu bat hateng wat ya ki breu ru kenshu hanrei upenyap dusmuan haba ulap ya ki. Kani kalapen ki bitar shlai ki pajba kata kashnong baru jong kita kithain ba marjan baro hanrei bakin yale persyaya kimnut namar ulaman ulanang klain bor hadu kata-kata. Hakawai kapor ki rangba kata kashnong kilaya subu jar bakin riam bat ban penap ya uta ukla ulaman. Kumta hakawai kamit kila kre kawai ka jingriam bat kila penap de umasi ubas ngaj bha hapo kata ka jingriam. Laong bahaba ulaman hakadur ukla ula wanyad lengba ya kata ka lenti. Hangta ula yu uta umasi ubas ngaj. Kumta klem dapan slam ulamare beran ban kem bat ban penyap ya Henrei keba tip kalong ba ulangat haka jingriam balapan abshrep da kita kibreo. Kita kibreo hakum kata kapor haba kila yu uta ukla ba ulangat haka jingriam jongki. Bran kila mare rengkat kidong musa bat laki sum halaki keti jongki bat kila dungyap uta ukla hangta. Endakum la syai kesngi kini kila lejmi syaying ulaman. Henrei keba kimpoi ken mau kalong ba haba kila tit ya ke jingkang jong shimla dan bapli yaki. Bada bakila rong laka rong syapo kata kaying kisyam ba uni ulaman utia lengkrang hamadan. Bada baki kmit ho kila syam ba pleng kamet jong kadap tang dak kidak mong kumbadung ya da usum. Bada baki bisyar benia ya kita kidak sum ha kamet jong bad ha ka jong uta ukla kisyam bakine kia seryem klem dan jeng ya per. Namar kata kila sngot ho menta ba pleng baladei makihi ki badan kti ha ka ba penyap ya ulaman da ka ba ki penyap ya uta ukla ha kata kamit henrei kita ki rangba kata kashnong kim penrem ya kita ki badan kti ha ka ba penyap ya namar ki sngot ho ya ka donut ka barunar ka balarung ha ulaman wei na kita ki reutemen ulaong na badai une uban long unong ya da jongi penban ula kham sneu bun sha ban ya kita ki ksut ki krai karam ula dehi ban hap hakane ka apat. Namar kata, ya ka kerteng uribang, shim labu jingken mau syu kum uwe na kiriu ya le, lem ne ka kerteng jong kambet ba khot ulaman. Namar ka jing sarong kala bamdu ya ka mansim jong Perlok ke benta basa kalong hapi ba pinyatu ka ka jing sneng ba piyo na kani ka jing yatu kana. Mau ka price ka dan na benta jong piro. Klik ya kini ki screen ba pinyo ngap sa syep hang ka breu ka bakala perjong. Lani uni ubreu bakala sya utlim. Lani kini ki weipat kat ba pi mon bat klik. Wat benot ban seu kliang tang iwe i like yang i kat ning ila pensitom na kumta jong pi. Kublai shi hajar ngo.